hore boraditekesi ba ka tswela pele ka mosebetsi wa bona ditseleng tseo ba dumeletsweng ho sebetsa ho tsona semmuso. O re makala a twantsho ditlolo tsa molao a tla dula beile maemo a ditaba leihlo bakeng sa tshireletso le polokeho ya bapalami. This was not an easy decision, but one taken to protect the rights and needs of the commuters, and as part of our ongoing efforts to reach a sustainable and peaceful solution with the two associations and all affected parties. I now call on both associations to demonstrate the same level of commitment, not only to government, but to the people of this province who depend on a safe, reliable, and dignified public transport system. Seponesa sentse se batlana le Rasithunya ya bolaileng batho ba supileng ka ho bathunya Philippi East, Cape Flats, provinceng ya Western Cape maobane bosiu. Moeli wa seponesa Andre Drought o re ketsalo eo e etsaetse mmileng wa R53 haufi le Better Life. Lerato Dlalisa wa SABC News o atlaleha. Police say the motive for the shooting is being investigated. Detectives attached to the Provincial Serious and Violent Crimes Unit have been assigned to the case and are pursuing leads. More than 150 people have been killed on the Cape Flats in recent weeks in alleged gang, taxi and extortion-related incidents. Police have also seized 11 firearms in Langaban on the west coast. The seizure is linked to an individual with alleged ties to a gang in Kensington in Cape Town. I'm Lerato Dlalisa for SABC News in Cape Town. Seponesa sa province ya North West se tlhagotse letsholo la twantsho ditlolo tsa molao la matsatsi a malelele a phomolo ya Keresemese le selemo se setjha. Letsholo leo le thagoletswe lekeisheneng la Kanana haufi le Klerksdorp maobane. Lona le lo fihla pheletso mafelong a kgwedi ya Pherekgong Isawo. Mokomishenara ya tshwere mokobobo wa seponesa province ya North West, Lieutenant General Patrick Asaneng wa hlalosa. We want to address the scourge of gender-based violence. Focus number 2 is premised on the combating of aggravated robbery. Focus number 3 is intended to enhance border security. Focus number 4, primarily on dealing with what we refer to as the illicit economy. Focus number 5, dealing with issues of firearms, liquor, and second-hand goods. Focus number 6 is about bylaws enforcement. Tonakgolo ya province ya Gauteng Panyaza Lesufi o re matsatsing a malelele a phomolo ya Keresemese le selemo se setjha mmuso wa province o ile o tiisa letsoho ba raditamene ba rekisang jwala empa ba sena mangolo a ho rekisa. Lesufi o bile sena a letsakane Ekurhuleni ho thakgolweng ha letsholo la seponesa sa province ya Gauteng la polokeho matsatsing a phomolo ya Keresemese le selemo se setjha. Sepheo sa letsholo lena la selemo le selemo ke ho fedisa diketso tsa bonokwane le ditlolo tsa molao matsatsing a phomolo ya Keresemese le selemo se setjha. Lesufi o re maponesa tla romellwa dibakeng tse fapaneng provinseng ka bophara. Modulasetulo wa mokga wa IFP provinseng ya Gauteng Bonginkosi Dlamini o re botho wa mokga wa habo provinseng ena bo hola letsatsi le tjhabang le dikelang nakong ena eo naha e itukisetsang ho tshwarwa dikgetho tsa makgotla a metse tse ileng ho ba Isawo. Dlamini o bile sena le moketeng wa ho keteka dilemo tse 50 mokga wa IFP o thehilwe. Mokete ona o tshwaretswe Jabulane Amphitheatre Soweto. Mokga wa IFP o thehilwe ke mofu Mangosuthu Buthelezi ka la 21 kgweding ya Tlhakubele selemong sa 1975 tikolohong ya KwaMzimela Melmoth provinseng ya KwaZulu Natal. Dlamini wa hlalosa. We want to consolidate what we have, register growth in our party and grow the party beyond its so-called traditional base. That is why we are growing as a party. We are really growing as a party. Remember, when we took over, we had only 43 branches. We have got 105 branches in good standing in Gauteng. We were represented in almost all municipalities. We did very well in the last local government elections. Ho tsamachaba mokgatlo o bitswang Hostage Family Forum naheng ya Israel o re setopo se romelletsweng ke mokgatlo wa Hamas maobane bosibu se hlwailwe le sa letswallwa la naha ya Israel. Eliyahu Makaliti ya dilemo tse 75 o bolauwe nakong eo Hamas e neng e futuha Nir Oz Kibbutz ka la 7 kgweding ya Mphalane mme setopo sa hae se ile sa iswa Gaza. Hugo Bachega wa BBC News o atlaleha.
With this confirmation, Hamas has now returned 10 of the 28 bodies of the deceased hostages, and Israel has been accusing the group of deliberately violating the ceasefire deal by delaying the return of these bodies. And obviously this has caused a lot of anger in Israel, and I think this anger comes from the fact that the information that we had and the information that the Israeli authorities had as well was that Hamas had the location of 18 of those bodies, and only 10 have been returned so far. Letona la naha le lefapha la bophelo le re le a tseba ka bakudi ba phakang dipidisi ditsheng tse fapaneng ena ke ntlha ebileng ka sehlong tabeng tsena tsa hora ya pele. Ke di phethela ka tsa bolipi profenseng ya Gauteng Ledimo le kwaetse go futhumetse ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Mpumalanga le kwaetse go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Northwest le kwaetse futhumetse ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Free State le kwaetse go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Northern Cape le kwaetse go kgetha dibaka o ya tshesa ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Province ya Western Cape le hlakile ga lebo ya Botjhabela ntle le mo le kwaetse go kgetha dibaka ho futhumetse karolong ya ka Botjhabela Eastern Cape le kwaetse o foka moya ebile o futhumetse ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Province ya KwaZulu-Natal le kwaetse ka o kgetha dibaka fela o futhumetse ka mafafatsane a itsedileng a diaduma. Ditaba tsa ho raya pele e leng tsa karetsang tsa lefatshe di fella mona go iphumanela tse latelang hape ho reng ya bobedi mokgahlelo kwa bobedi re kaofela le legolokwe Veli Moloi. Natefelwa ke Pantas Challenge. Engwe ya dipapadi tse itlhommeng pele ya mahala ya mojao wa dipere wa Hollywood Bets. Free to play jackpot jwale e se e le 100,000 rand. Fela e se kgetho ya ho beta ka 50 rand kapa ho feta. Mme jackpot ke 1 million rand. Ho sa natse hore o betise dipere tse kae kareteng ya hao ya ho beta. Kena ho pantaschallenge.hollywoodbets.net kajeno. Ho na le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710. Le fihlile disolo tse ntjha tsa MTN Share 5G di kakatletse data e ngata o rutse bo streama haholwanyane o bapale di game o be no hokahane haholwane iphumanele Share 600 ka 300 gigs ya 20 megabytes per second ho Home Pro plan le 300 gigs tse phalletsweng ka 5G e lebelo kgweding tse 12 ka 399 fela ka kgwedi o ka ilefa kgwedi ka kgwedi ya ho mtn.co.za kapa lebenkeleng la MTN ka jeno hona le melao na dipehelo ho laola kgonahalo ya kgokahano ya 5G MTN, SA's best network. Lefapha la bophelo bo botle ka tlasa ketapele ya letona Aaron Motsoaledi le theile morero ka kakaretso hore selemong sa 2030 ba batla ho fedisa HIV le AIDS jwale ka setshosa sa bophelo bo botle setjhabeng. Dipalopalo di a bontsha hore ha 95% ya batho ba HIV positive ba ka tswela pele ho nwa meriana ya bona ho tla ba le kgatello e matla tshwaetsong ya kokwanahloko ya HIV. Re ka hlola lefu la HIV le AIDS ka selemo sa 2030. Mohato wa pele ke ho fumana batho bohle ba 1.1 million ba sankeng di-ARV tsa bona fela ba phela ka lefu la HIV. Nka diteko hona jwale haeba o le HIV positive nwa meriana hanghang mme o latele ditaelo tsa teng. Ha re sebedisaneng mmoho ho lwantsha lefu la HIV le AIDS naheng ya rona. Ka ona motsotso o mametse Veli Moloi. Asemohe momamedi wa tshebeletso ya lesedi re boela re wa moela nanong lena la re kaofela re tla ka wotlwa re le ka kwano ka Emerald Casino le shumele metsomedi ke metsotso ka mora hora ya pele dumela hle kae kapa kae mo ka tswe mametsi ena tshebeletso e ratwang ke nna le wena nna ke Mvololo ke a uthia strata ke strateng ka jeno sa Vanda Baile ho monate mmamedi ho hotle re batle re basweu jwale ngwana mme o sa tswa thewa Stalemane re ile ra utlwisa ba ntse ba otla le gaitsira ka Lebu Segobela ke bua jwalo ka Omega go no re dutse le yena kwano momamedi ngwana mme o phetse ngwana mme ke phetse a monate ka e wa pere hantle
tlo bua ska wena o bua monate re ka mona na la ntse ba ke out here strata le nna ke khalla o bina jalo ga wena ngwana mme weso o tlile hantle ba ke mona o monate ka mavale ka mo dia bua stage ka mane dia chontate re Emerald my melody mo a dumetse Omega ngwana mme thodisa mahamonate amandla o hlokile di umbrella today yeah ba tla thawela because hey ra fufulelwa ka mane ho dia ba hotletse dife ke ba tletse ka letsatsi ngwana mme ba rata haholo hona le ena o modimo o ka mo ya le ka nete ke ya bona hona le chai e qetang ho tswa sediba sa nnete ke kwetse ka yona ngwana mme no ai ba ithabetse haholo kuri go utlwile moya o halalelang ke le bona mo ke dutseng teng hore ai ho be ka mai ho be ngwaneso jwale ha ke re bua ka yona album ya hao e ntšha ke album e felletse kapa o ntshitse single fela e tswileng yena tswile ho Spirit of Praise volume 11 because ka o tseba ke le sehlopha Spirit of Praise jwale e pina he ke hatiste le bona so e qeta ho tswa segale ngwaneso so ke yone ba e sebetsa he bona e matleng ngwana e sebetsa hantle yeah now is e fumana all digital platforms e hona ngwaneso la ho ka kena hona tje wa ithola le YouTube mo dibekeng tse sa fediseng pelo tla be se kena mo mara ona ite ngwana mme di social platform kaofela di digital platforms ba ithole mo sietswe e fumanang Omega ha isalo ba mmino mona ke ba ai ba Africa borwa ba mamedi ba lesedi o ka reng o ba leboa ka jeno ke mona o tsoba binela stale man ho tle ba o thabetse ke bana ba ntse ba kena le rato lo le fumaneng ke shebile le nantso o bina ka mono o ka reng fela ho bona ngwana mentho a mathomo ke hore ka ntleng ha batho ba bonang Emerald ha ona di gospel artists di bonang staging le ba tshwetso ya bona because ke bone ba ba re thusang ba ba re rotweletsang they support us ha re ba bitsa for the show they come as you see them coming in and want to say to them thank you re a leboha ka dipelo tsa rona kaofela because ha ona moriang ka ntle ha bona ba re tsheditse re leboha lerato la bona di tšhelete tsa bona tsa ba di sebedisang ho tla right ka di show ba re ka mmino wa rona modimo a ka ba phahamise a ka ba fedi milione ngwaneso a ba boloke ba hlonolofale ngwaneso re a leboha Omega re le buila holo ngwana mme wa ikutlwela momamedi roteng mme o tla nno be le rona re a leboha re buile le wena ka je ngwaneso ke lebohile ithada monate ke o mamedi ke Omega khunong ke mongwa dibini ba teng ka kwano ka Emerald o sa tswa stale mane o nahla o tla ntotsa all white total praise and worship ke mokete wa pele momamedi hlola matsatsi a 18 kgwedi ena Mphalane ho sana re tla be re le teng hape re o tla ntotse mona the gospel love and soul jwale le o sane mabere tla re ntse re le teng ditikete di ntse di fumaneha jwale iketsetse molemo wa hore o ba teng ka kwano go utlwile ya sethaleng ha jwale ke Pule March o tla ntotsa hae mamedi metsosong ya 25 a pele o tla hora ya pele momamedi ya lehlonolo ka jeno tla tsama ka ketetsepedi 2000 rand re tla be re mo fa yona re tsama jalo le bana ba Castle Milk Stout jwale iketsetse molemo hore o mamele momamedi a ho bonolo fela mme momamedi ya lehlonolo ka jeno o tla tsama ka ketetsepedi re ntse re sebetsa mo le Jonito ke yena momamedi a ntseng a matha a etsa bonnete ba hore dintho di a etsala ka kwano ntumelle hle metsetsong ena le shumele metsetsiletseng ka mora ho rena ya pele re nke ntho monate tsebeletsong ya lesedi Ithemba
sesithembe wena imvula izodlula angalizophuma dala baba sesithembe wena ithi wena ungalahli ithemba sesithembe wena imvula izodlula angalizophuma dala baba thina sesithembe wena selilashwa nguwe uthi thina senze njani na ngoba ithemba lethu kuwe na awufasela mato ungaliyekeli baleke namathembe togcina mathembe togcina mathembe togcina awufasela mato ungaliyekeli baleke namathembe togcina mathembe togcina mathembe togcina wena ungalahli ithemba sesithembe wena imvula izodlula angalizophuma dala baba sesithembe wena ithi wena ungalahli ithemba sesithembe wena imvula izodlula angalizophuma dala baba thina sesithembe wena Iba malala utsu bakeng sa Panthers Challenge ya bolo ya maoto. Papadi e ntjha ya Hollywood. O ipeha monyetleng wa ho hapa karolo ya 5 million rand. Ha o betjha ka 5 rand ka po feta. Dipapading tse hlwauweng tsa EPL mafelong a beke. Ebe o noha ka nepo dintlha tse tla hapa tse 10 kapa o lelekisa karolo ya moputso wa 50,000 rand ho leaderboard. Ho kenela ke mahala. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumello betjha. Bahlodi ba tsebana kwa o emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710. Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Waratwa wale lesedi FM. Smiling in a shining light, somewhere in the sky, I'm following the shooting star, and that's where you are. I'm following the rainbow, and that's where I find you. I'm following that rainbow, and that's where I'll find your love.
Find to the storm, find a place of happiness. That is where my comfort is, and that is where my heart is. So I find my way to you. I'll find my way to you. Find my way to you. I'll find my way to you. Find my way to you. I'll find my way to you. Find my way to you. I'll find my way to you. When I see my name is shining light somewhere in the sky, following the shooting star. That is where you are. See my name is shining light somewhere in the sky, following the shooting star. That is where you are. Love has left
to be alone. I will always be around. You don't have to be alone. To be alive, wipe your tears away. I'll share your hurt. I'll share your pain. When you call, I'll run through snow and rain. Down on my knees is what I'll say. You don't have to be alone. I am always here for you. You don't have to be alone. All you have to do is call. You don't have to be alone. I will always be around. You don't have to be alone. To be alone. I am always here for you. You don't have to be alone. All you have to do is call. You don't have to be alone. I will always be around. You don't have to be alone. Hasimohe momamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya pele ko tlile jalo ka a triple back to back liquid deep ke ba utlwile maobana ba bua le Thwasa le Batukada ba khutlile ka mora dilemo nnete hlopha sena ba ile ba arohana ba ra re khutlile re tshesa re le jwalo mona re ne re bankile ba otla ntwe monate ba alone black motion rainbow hashtag re kaofela re ka mona ka Emerald ke dutse le khaitsedi ka Thwasa Talimane ke pule matche ona otla ntho tsa ya Thaula moyo halallang ha o spileng le kae ke teng tla butwa ka le kae hey wa Thaula moya a o re le bo modimo wa Thaula mangeloi ahle go shora a o swa ka le bo re o rapetse a holo o irapeletse event le le sedi wa bona ho hotle ha ka ka a holo hle manyeloi ka ofela o sheba go white wa mpona le ke o bona le wena go shapile tsa teng manisi o lenyeloi a o spileng re ka minong re qale ka wena ntho di tsama jwang na o sontshitse o ntso sebetsana le mmino motjha ya hle ngwana ntate modimo gore ha o hetse hle modimo o mfile matla o etsa album e ntšha e bitswa Worship in Eunice di fela tse ntse ke di bina mona tse tsa bo boka modimo di teng mo ene batho ba di rata haholo batho ba ntse ba ka di hymns ya kere ba ntse ba ka di fela so ke tse sure hore di hymn di teng mo so di teng le Sotho sa ka he wa tseba hore bo phahama bo understand ke album ina leng everything so go wa se teng mo Afrikaans le ona teng mo a o solo mo so le ke ntse sure e mo le mong ba rata puleng ba thole something from the album so album e teng e ya tholahala mo bo Spotify bo iTunes ba ka ithola mo all digital platforms teng mo no re le bo khaitsedi aka o Thwasa Staleng re ka re batho ba teng mona ba wa moetse jwang o tsofetse wane sona le moment ne ke utlwa hantle gore nna se ke batla ho lla jwang ha ke ba sheba mahlong ke bona thabo yeo excitement yeo ka o fela bona ba ntse ba phamisitse matsoho ba ntse ba bina song for song every song bona batho ba fola and I think yona ntho re bileditsweng yona o tlo fodisa batho and ho ibona le excitement yeo ngwane so ka nnete e kile ka ikokobetsa ka modimo ke wena o so bang amohetse hantle haholo ho ba ntseng ba tla ba le tseleng o so le mona o qetile khaitsedi ka o reng maemo ka mona ka Emerald ho monate ngwane so Jesu teng mo modimo teng moyo halallang o teng ba tla ba etsa shole bana sa reka ticket ba etsa so ba thola ticket because ho santse o tla bo Ncandweni o santse o tla bo mema Hlengwe Mhlaba o santse o tla bo Matima so line up ya mona
mamele e kgethilwe ke modimo e kgethilwe ke modimo so betse sure ho ba teng ba apere tsone di white no ba tlo thaba sheng ba tlo fola ga itse re ka re le buile haholo ro la ka letsa ka tlo le mahlono tshebeletso le sedi tla tswela pelo ba pala mmino mona ntate ke a leboa le lo ba pala music wa ka ke a leboa hona jena tse ke tholwa ke a bitswa free starter mona ke a bitswa bo Bothaville ke a bitswa ka di 8 tsa November tla be ke le Frankfurt ba tle mo ke tla be ke le mo ke ba binela di favorite tsena kaofela tse ba di ratang club ke ba binela tsona ga itse re ka re le buile haholo Auspuleng much thank you so much Mamedi ke mongwa dibini o sa thewa stale mane o bile teng a otla ntho tsa hae ka mona ka Emerald Pule match ke mo hlompha haholo ha le stale mane Mamedi utlwe ka go tsama ke dikokonyana utlwa ntho di tsamaya moyo halalelang ka nnete o a thewa ke ditsentseng di etsahala mme batho bona ba ntse ba kena ka bongata ngata bona ba haisale mme re ya leboa Mamedi mesesong ntle le tshenyana go ka motsotso fela re tla be re kena tlhodisanong ya rona mo teng Mamedi ya lehlonolo o tlotsa majalo ka kete tse pedi re tsama le bana ba Castle Milk Stout jwale ska ba kae ka pakai wena mo Mamedi re tla be re kena tlhodisanong ewo mme ke tlhodisano e bonolo haholo ke tlhodisano e bonolo haholo wena mo Mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme so o tlamang o sietse re tlo bapala pina re tlo bapala pina ya Afrika ya mona Afrika ebe wena pinena o bina le yona o bina manga mantsho a hlela mpineng ena wa iqetella mme ha o qetile pineno ha o ibina o re romelle voice note eo mo bina mpina ena mane WhatsApp ya rona ya lesedi ho 083 284 0008 maybe re tla kgatha jwalo mo Mamedi ya lehlonolo ya binne mpinena antle ebe jwale re motla re motabola jwalo ka akete tsepedi 2000 rand cash re tsama jwalo le bana ba Castle Milk Stout ya dumela nna kometsotso iketla ho mashume a mabedi a metsemehlano pele wa tla hora ya bobedi re kena teng he mo Mamedi nakong ya tlhodisano mme ditaba ke tsena natefelwa ke tatso e snang thaka ya Castle Milk Stout le Lesedi FM Castle Milk Stout you tlisetsa songs to savor mo o ka ithuta mantswe le ditlhaloso tsa dipina tsa botšhaba ba se Afrika kena ho castlemilkstout.co.za hona jwale mme o qalelle ho ithuta ebo mamela lenaneo la re kaofela le haswang ke Veli Moloi tlo fumane monyetla wa pina ka botlalo le rona sia le moyeng mme o ka hapa 2000 rand cash beke le beke mmoho le meputso ya Castle Milk Stout Castle Milk Stout savor your richness natefela ke tatso e senang thaka ha se ba dilemo tse ka tlase ho 18 nwa ka boikarabelo hona le melawana le dipehelo pina DJ Bongs Sobabile romela voice note how o bina mantswe a hlela mpineng ena me a lehlonolo ha re khutla ho yona fela Mamedi re bapala voice note ha re motabola ka 2000 rand ya bina mantswe a pinena a iqetella re tsama le bana ba Castle Milk Stout
unkile silepe anyolohenga tabeng ayahore masifate sifate samatsatsi yohle Munne unkile silepe anyolohenga tabeng ayahore masifate sifate samatsatsi yohle Silepe sa tsosa liba la tsosa pugubye Pukobe ya tsosa Ithute dipina tsa botjhaba ba hao pele di nyamella sa ruri. Kena ho Songs to Savor e fumanehang ho website ya Castle Milk Stout le ho YouTube channel Castle Milk Stout. Savor your richness. South Africa, be sharp. Hasi ya baka tlase ho dilemo tse 18. Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Ka ona motsotso o mametse vele moloi. Mamedi metsotso e mashume a mabedi pele wa tla hora ya bobedi re tlhodisanong ya Castle Milk Stout re ile ra bapalla pina re na le momamedi a ke re utlwa voice note ya hae ha phethela a otla manga mantswe a hlella mpineng ena ya botjhaba ya Afrika. Yo ayo tina sobe pili sihla gene unothando lwethu thando lakho lingishaya ngaphakathi yo ahe tina sobe pili dikhe Re buisane le yena o teng mohaleng kwano tshebeletsong ya lesedi ga itsera ka dumela hle le kae ke a phela o phetse hantle ke phetse monate yo etsang pinena e re buang ka yona ga itsera ka yo hopotsa kae e bona ntshingidisa so e ngopotsa patching somewhere a go yotle life jwale ka a go yotle hape kutlwe yo awe tuna sobabili sisha gene unothando lwethu thando lakho lingishaya ngaphakathi yo wayikoma ala la khaitsedi yaka ere ro le buisa hle o igapela jalo kete tse pedi cash mo le moputso wa Castle Milk Stout ka ditebo tsa Song to Savor e o itlisetswang ke Castle Milk Stout. Savor your richness. O ikutlwa jwang? ke thabile ko ga ke tseng ka tsele ke jwang mara utlwa lo thabile I'm very ko ke happy wa tlola re a o leboisa gaitsedi aka tshwara jolo ke neilong ka mane a nke ditokomane tsa hao ka mo okay ntate ona le monyetla all right the vals everything done tsa hae ona le monyetla o mong wa ho hapa bekeng e tlang lenanong la re kaofela ka Song to Savor mona ho Lesedi FM hore be mohlodi kena o castlemilkstout.co.za mo ka ithuta mantswe le ditlhaloso tsa dipina tsa mmino wa Afrika ka Song to Savor ebe o mamela lenanong la re kaofela ho kenela tlhodisano le ho phethela mantswe a pina le rona hore igapele 2000 rand cash mo le meputso e ikgethang ya Castle Milk Stout. Castle Milk Stout, Savor your richness. Ha se ba dilemo tse ka tlase ho 18 nwa ka boikarabelo hona le dipehelo.
mamedi ke tseo ditaba re furalla jwalo tlhodisano ya rona re kopana hape le yona bekeng e tlang 18 ke metsotso pele o tla hora ya bobedi re kaofela ka otloa re le ka kwano ka Emerald Casino dintho di dumetse ntho di monate dikipa tsa Lesedi FM di teng di a rekiswa dikatiba tse ntle tsa Lesedi FM mmala ke a o bona o motsu o mosweu wena ya ka kwano mohlomong o batla o tlo reka a tumela hle mo mamedi re ntse re sebetsa mmoho le basebetsi mmoho be re tsamaya le bona le kgotleng la kgaso la Afrika Borwa ba ka mona ka Joburg ke tsamaya le Cele Bongu Musa o teng kwano mamedi ba etsa mosebetsi o motle ka nnete re ya leboa Mazibuko Phumulani le yena o teng ke mmone morweng o ba kwe le yena o teng mogwetsi Tsholofelo o teng Shabalala le yena o teng Andile Motlong Nuku ke mmone le yena o teng le Muvalo Tsakani Mnisi Joyce le Mangola anele le yena o teng Mogatle itumeleng o teng he mabedi ntsetsa bonnete ba hore tsena tsohle o di fumane di ka otlwa mono lapeng a mogope potlako re ya leboa hle ke ba sebetsi mo le nna ka kwano ka Johannesburg ba ntseng ba etsa dintho di tsamaye hantle ke shebile le mongaka mme manini nyokong wa rekisa ke a kgolo sa fitile ke titsele se mashuma matlano hammati wa rekisa ka nnete dikatiba le dikipa tsa Lesedi FM re thowa le tsona monate jwalo mamedi ho monate mme re tla bua le ba bang ba mamedi ba ntseng ba kena he mamedi ke mekete e mmedi ka jeno losane re tla be re ntse le ka kwano ka Emerald e re metsotsong ena re bitse DJ Cleo are goodbye hashtag re kaofela Lesedi FM.
ha se mo he mamadi wa tshebeletso ya lesedi ro bapaletse pina manate DJ Cleo are goodbye ke tse dintsa tsa dipina tsa hae tse ratwang haholo e tsora metsosong e robedi pele wa tla hora ya bobedi lesedi FM re ka ofela ka wotlo wa Emerald momamedi ke mo ntho di etsalang teng ke letsatsi la pele ka jeno re tswere mokete ona wa all white total praise and worship mamedi ho hotle ho monate batho ba ntse ba kena fela jwalo mme dintho di tsamaya monate mme ha jwale mamedi ha ke re buele ba bang ba mamedi ba teng ka kwano pele re ya tabeng sa hora ya bobedi mme o phetse hantle ke phetse ntate o phetse jwang ha monate ke itebohela mme ke mang ke mme Zapi Madewa Zapi mme Zapi ntate o dula kae ke dula Rates oh Freestata kwana Rates ntate o nyolwa Rates ka petsana ngwane yeso le wena o itse o go utle ka je itseng ke tlo hlaha mona ngwana mme ke tlo bona bo Auslebu Segobela le bo Ayanda Ntanzi jwalo ba ntate ke mang sebini nnete bo batlang go ba bona ka o fetisisa ba o beang hantle moyeng ka je ke batla bona Jumbo Ayanda Ntanzi Matima le Auslebu Segobela ba bone bo no bo kopaneng ngwana mme ana ke ya bona o pega ntle motle ga itse ya lebo hahle ngwaneso a go ba dumedisa hae ba bedi fela ke batla o dumedisa bana beso hae ba ha lapa la ha Makhunga lapa la ha Zapi haholo ke dumedise squeezer saka ke Debbie Makunga le motjhana ka ke Nontlantla Makhunga le ntate Zapi e leng ka moho Zapi e ntseng ke tsamaya le ena hona jwale o tsamaya le ena ke tsholo ka re ke 2 by 2 ha ke shebile wa ibona taba o dumedise ntate Zapi re a le ba gaitsera ka ba utlwile o fitlile ntate ke ne ke kopa fela go kopela bana ba matric dance ba matric hore ke ba kopela mahlohonolo ditlhatlhobong tsa bona tse tlo qalang ka la bobedi e se ka ntate modimo ka ba beha hantle ba tsamaya ba ile ngola ba sna le tswalo ke lebohile morena Freestata idulele number 1 tanki gaitsedi ya ka mamedi ke ba bang ba mamedi he ba teng ka kwana e mongwe re nke pele re ya ditabeng tsa ra bobedi a le mong fela hatle re bue le yena re bue le yena mamedi jalo ka ba ntse ba kena ka kwano re tsebe ho ya ditabeng sa hora ya bobedi a ho hotle ho monate ka nnete mo mamedi boholo ba batho ba tlileng ka kwano mamedi nka di percentage a gaitsela e rwale o tle tse ka bantse le golo mamedi ke all white gore ba hlompile theme ke yona ntwe ke ratang wena gaitsela ka mang ke Mapula Mathibela e be fela e thole o itlise molo ke Mapula Mathibela o tswa ka mme Mapula ke tswa Spruit View ko Phumula o Spruit View yes o le wena Emerald ka je le nna ke mo Emerald today o tletseng mo gaitsela ke tletse o tlo tsoseletsa moya yes wa thapelo ke tlo bona o le bo Ayanda le bonqandweni hela wa serata hlopha sa nqandweni haholo hampe ntate o re a le ba gaitsela ka ba dumedisela peng ke tla dumedisa lelapa la ha Chauke o ke tswalang teng mo le a Mathibela le molekane wa ka le bana ba ka mo baleng ke wishetse bana ba matric hore ba ngwala monate le ena Mpho ha le ko Pretoria ko campong ke re
a kgutle ba tlo ngwala ditlhatlhobo tsa o tlo ba rapedisa o pamisa matsogo ka mona nqandweni bine o tlo bema o ba behe batho ba bana ba matric ke a leboa tanke kgaitsedi aka mamedi re a leboa re tlanne re bue le bona jwalo re tla bua le dibini tse ding tse teng kwano ntho di monate re itlhophe re tsebe jwalo go leba go nna ka moloi gore ba lla ditaba tsa hora ya bobedi mehlano metsotso le sekoto pele wa tla hora ya bobedi re kaofela Emerald Casino re ka kwano mamedi ntho di tsama monate ke bona le ngwana wa bomsebetsi mo le nna mona ke ntwana mtshulo ela le yena o teng mona banna ntho di tsama monate re bitse Zex Bantwini sebeletso ke lesedi a re clap your hands right tabeng sa hora ya bobedi each other. I'm in the mood. I feel so fresh and clean, nice and easy. I wanna go out tonight. The night time is the right time to have fun. I feel good. Come on, you are so far from me. I'm so happy. I'm in the mood. Don't you try and bring me down. As we rejoice, clap your hands. As we dancing, clap your hands. When you get, oh, clap your hands. When you happy, clap your hands. 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 Oh, clap your hands. Let us sing and dance. Let's have fun as we rejoice. I'm so glad to sing every song as we rejoice. Clap your hands as we dance. Clap your hands when you get. Oh, clap your hands when you're happy. Clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. 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 Oh, clap your hands. Pina monate ya Zex Bantwini re clap your hands sebeletsong ya lesedi mamedi dintho di tsamaya monate nate re ntse re hlile re thoba le tsona monate ke mo he re hlile re phethela mokgahlelo ona wa bobedi wa re kaofela re le ka kwano ka Emerald Casino ntho di ntse di tsamela monate nate bona ba isale nete le maemo a lehodimo re hlomphile momamedi ban a photse ha monate nate bona ba haisale jwale tla re hamfela ka mora ditaba tsa hora ya bobedi ska ba kae kapa kae o tlo utlwa re tla be re utlela bo mang dibini tsentseng di hlile di bina ka kwano e re ha
nako e tsamaya mona mo e tsamayang teng ya ntumella momamedi bana ha e nepahetse supa nako hawa e tla o tsebisa hore hantle hodima tlhaho hora ke ya bobedi tshebeletso ke Lesedi SABC tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di ballwa ke Sebohodi Naka Moloi. Ke se ke lebohile Lekgolokwe momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM Kgotso. Letona la naha la lefapha la bophelo Dr. Aaron Motsoaledi o re lefapha la hae le a tseba ka tlwaelo ba bang ba bakudi ba phakang dipidisi le meriana ditleliniking le dipetleleng tse fapaneng. Letona Motsoaledi o bile sena ha arabela ho fumanwa ha thing because the system cannot catch them. Most people, let me be clear, most Zimbabweans do that because while they are in South Africa to collect ARVs, they want to stockpile to go home. In other words, instead of taking your share of 1 month, you take a 6-month share so that you no longer have to come back to South Africa again, which is very wrong and stupid, and it causes problems in our public health services because then we run out of drugs as if we ran out of stock. Letona la lefapha la polokelo ya setjhaba province ya North West Wessels Morweng o re ho rafa ho se molaong ke tlhoba boroko provinceng ya habo. Diketso tsa ho rafa ho se molaong di phahame haholo dibakeng tse jwalo ka motseng wa Tlhatlhaganyane le Masibudileng. Morweng o ipileditse seponesa matlafatsa matsholo a sona a twantsho ditlolo tsa molao metseng eo. O bile sena o thakgoleng ha letsholo la twantsho ditlolo tsa molao bakeng sa matsatsi a malelele ya Keresemese le selemo se setjha ho bileng lekeisheneng la Kanana haufi le Orkney provinceng ya North West Maobane. It can be business as usual that the land of our forefathers, criminals, they come and they do as they please. We are losing billions in as far as this criminal activity is concerned. As the Northwest, we are seated at #1 in as far as unemployment is concerned. Imagine if we can take all those billions and reinvest them back into our economy. How many jobs are we going to create? The plan shall be developed and it shall be executed so that the issue of illegal mining, it becomes a thing of the past. Mokgatlo wa naha wa marena Contralesa o ipileditse mokgatlo wa naha o laolang papadi ya bolo SAFA ho thakgola diphuputso ka mora hore bafana e hlothwe dintlha tse tharo ka lebaka la bapadisa sebapadi sa bohareng ba lebala sa Mamelodi Sundowns Tebo Mokoena ya neng a sa lokela ho bapala papading ya bafana le Lesotho ya ho punyelletsa ho bapala dipapading tsa mohope wa lefatshe. Mopresidente wa Contralesa Morena Kgosi Mathupa Mokoena o re phoso eo e batlile thibela bafana ho bapala dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa selemo sa 2026 tse ileng ho bapallwa naheng ya America, Canada le Mexico. Morena Mokoena o re bahlanka ba SAFA ba entseng phoso eo ba lokela ho jariswa boikarabelo. Contralesa e rata go lebogisha setlhopha sa naga sa rena sa bafana se se kgonne go tswelela gore se be gona phadišanong ya mogope wa lefatshe kwa America ka 2026. Tloga re ikganyetša ka bašimana ba rena ba bafana le ga go le bjale Contralesa a ikwane le sephetho sa SAFA gore taba ela ya gore šitiša ya Tebego Mokoena ba re tlogele re se ka tlharebollela ka yona re tloga re lebelela taba ya ditukišetšo tša World Cup a re kwane le yona re le Contralesa. Taba ela ya Tebego Mokoena e nyakile gore Afrika Borwa e se ka ba gona phadišanong ya mogope wa lefatshe kwa America. Ka gona re Contralesa re re taba e a e nyakišišwe re tseba gore ke mang motho yo a dileng bošaedi le bo ka mo kgweding ya maoto. Seo se tla re thuša gape go tseba gore batho ba seke ba robala mešomong ya bona yeo ba iphilego yona ya maikarabelo. Ke di phethela ka tsa matšhaba. Setho sa Palamente ya naha ya Madagascar Mami Rabenirina o re ho hlomamiso ha Colonel Michael Randrianirina ho ba mopresidente wa Madagascar ke qaleo ya mmuso wa tikoloho naheng eo. Randrianirina o hlomamisitswe semmuso ba mopresidente wa naha eo tshebeletsong e bileng lekgotleng la naha la molao wa motheo motsemoholo wa naha eo Antananarivo o kene dieteng tsa mopresidente a ketetsweng setulong
Henry Rajolina ya balileng naheng eo. Rabeni Rina o re mopresidente motjha o bea ditabatabelo tsa setjhaba ka pele ho tsa hae. It was not a coup at all, because the decision that the military took 1 week ago was just to protect the people who wanted to express themselves, who demonstrated, and who was shot by the forces. So this unity, the CAPSAT, just decided to protect the people and to lead them to the place of democracy. Ditaba tsa hora ya bobedi di fella mona ka imamela kgaso e latelang ya ditaba horeng ya bohlano. Mokgahlelo kwa o qetela re ka o fela le lekgolokwe Vele Moloi. Ka ona motsotso o mametse Vele Moloi. Yeah,
yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah, yebo Nkosi, yeah. Oskambo Otsamajolo le KG Smalls Desin Oteliana. Yes, God. Ke lebitso la pina tshebeletso ke lesedi le shumele mesomedi mamedi ke metsotso hantle ka mora hora ya bobedi re kena jalo mokgatlelong wa o qetela e leng wa boraro wa lena la re kaofela re tla ka wotlo re le kwano Emerald Resort and Casino Vanderbilt Park mamedi ke di 18 ka jena sa October 2025 lesedi FM ke molelo re tla le ho wena maqhubunga FM 87.7 Ole ba jalo man 106.6 re teng SABC Plus app e ba go soka o ba le yona e download tle o mamelele sedi ya fama kai ka pa kai mo leng teng e dumela hle yona mohlodi ya ratwang ke nna wena sebeletso ya lesedi all white total praise and worship ke mokete o re leng ho ona ka jeno o tlisetswa jalo ke Segurane Entertainment and Project ha mmoho le sebeletso ya lesedi melo sana re tla be re le teng ka kwano momamedi re re gospel love and soul mega jeno batho ba ntse ba kena go utlwile ba thewa ka mana ka bo Bloemfontein ba thewa Sasolburg mona ba thewa Soweto Pretoria le ona go utlwile teng go utlwile Northwest ka mona ka bo Rustenburg le bona ba ra mavolovolo re tenga utia strata le rona re re ho tlo ba monate ka jeno mamedi ke tsona di ketsalo tsentseng di etsala ka kwano mme ke a sepelona la pemono jalo ka re itse re teng ho social media platform tsa rona kaofela ntho engwe le engwe e etsalang ka kwano we bona live jwale ku utlwile Matema o sa le teng re tla bona hore nna le Jonito re ke se mofumane re tlo bua le yena ke batla ho utlwisa momamedi tse ding tsa diketsahalo tsentseng di etsala ka staging ka mane a ke re mvololo re utlwe fela tsentseng di etsahala ka mona ka staging hana kwane Emerald wa utlwa he Wow!
Mamedi wa ikutlwela ebile wa iponela re ke re utlwise fela ya ntseng a hle a bina ke Ntokozo Mkhize ya ntseng a otla Mamedi wa utlwa o thaula moyo halalelanga e re thobele tsona ha monate happy song ke lebitso la pina ronkelang yona sebeletsong ya Lesedi DJ Fisherman #re kaofela Lesedi FM ke molelwa.
Shaya Marquette, I'm no stress, baby. God is great. I'm full of song, this is just hands on me. Through my head. I'm no stress, baby. God is great. I'm full of song, this is just hands on me. Muntola, Deta, Wala, Utirola, Kung Fu by Fundala, Itayel, Ending by Fundala, Itrasage, Namazan by Salala, Asiti Song, Asibaje, Utanda Petela, Asiti Song, Asibaje, Utanda Petela. It's a happy song. I'm no stress, baby. God is great. I'm full of song, this is just hands on me. Through my head. I'm no stress, baby. God is great. I'm full of song, this is just hands on me. Ow, Mamedi Ntotse Manati, happy song, DJ Fisherman, I water Hamanati. Sebele song ya lesedi mashuma mabedi a metsomedi ke metsotso ka mora hora ya bobedi a or se re fitlile ka runda or lendile ka nnete Emerald ya duma e tsama hamanati nati mamedi bile ku tlile hona le motho ya lehlonolo ya tla tsama ka nkuka kwano o tla ba manati o tla nkganama o tlo igapela nkuku tlile me taba bohlokwa mamedi hosane gospel love and soul ditikete di ntse di fumaneha hle o ka potlaka ba hosane re tla be re ntse re le kwano Emerald Resort and Casino re hasana no lena la re kaofela hore nyane ya leshomele metsomedi jwale bang o sa gona o finyella ka jeno tseba hosane o ntsona le monyetla wa o roka ba le rona ka kwano ke a leboa hle me mpotla o tswa mona Tshepiso Sharpville ke ane mane mameda mvololo ke mamela Lesedi FM dumela Mary a leboa re leboa haholo hle ha re ntse re kopana le ba mamedi ba ratang tshebeletso ena ya Lesedi ebile o re ke ikotla sefuba ka puo ya rona ya Sesotho mvololo o re ke a le mamela re kaofela ebile o rata la usane mmempotla lena la marato jale hao taba semna ta ke re buele le ba bang ba mamedi ba ka kwano ga itsera ka opetse ha ke phetseng go re ikupetse a rena ke batla o bua ke ikupetse ka nnete nne ke ma ke nne Maletekola Phakwa ko o tlile ka dibrale tse tshwe go wena o felletse ke kentse all white o tswa ka wena mme ke tswa Lesotho ka hara ho naha hela ka nnete mona gospel ho kae Lesotho ke tswa Peka Dihlabeng Peka mare ka nyalwa Matsieng tela ke haile Masero nna ke motho wa mogotlong kwa wena o motho wa mogotlong go jwang le tsamaile hantle le la kopana le ntho tse mpantse le tla ka kwana ka nnete ke tsamaile ha monate ha ona le tholeng sitisi ke mang o batlang go mo bona ka jeno ho dibini tse teng a o se lebo Sekgobela ke yana motho ye ke mo faifang haholo mare kaofela dibini tse ka monana ke di ratile ke a be ke moya wa ka o phahame haholo ya hle o tsamaya le mang ke tsamaya ke le mo ebo ba dumedisela peng ba utlwe re o fitlile ke a le dumedisa hleng ka hara naha ya Lesotho ka mo Basotho ke a le dumedisa ke Lesedi FM mamela Lesedi FM ke ka hare ho lona
ke dumedisa bana ba ntate Majogo kaofela ke bana beso be ke tswetsweng le bona le molekane wa ka ntate Kiresi Phakwa bana ba ka ba bararo ke ba dumedisa le Pekola o ka hara Durban le Feya Phakwa le Mafodi Phakwa le ditlolo tsa ka tse pedi o sona le ditlolo khono jwale ke nkgo ke dumedisa le ntate Moruti wa ka le Mema Moruti le ke ba ratang haholo le fatsheng la Movanko re a leboa mme wa ka o tlile le wena tla bona tefelwa hle le nna ke tswa ka kwano ke tla ba le lona ka mo o right ke leboa haholo mamedi ke tseo ditaba ke ba bang ba bamedi ba teng ka kwano o utlwa mme o tswa Lesotho kwana re ke aya Emerald le nna ke ilo ba hantle Sibunu o tla ba teng Ncandweni ke bone hlengwe Mhlaba le Busegubela Tumi Mkokstad o tla ba teng Mmuso Worship o tla ba teng Benjamin Dube le Ayanda Ntanzi ke ba bang ba dibini se tla ba teng ka kwano mamedi mona o sebetswa ka nako ke bone ka nnete o sebetswa ka nako ha re kwana le kwana re ntse re ndendendende jwale ntho di monate di kopane ke a leboa Max a re le yena o mametse kwana Ramvolisto di dumetse mane di dumetse re nke ntho monate Caesar Jax Wax Tukutela Isaka Isaga la fuga, 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 isaga la fuga. Ungansondeli hleze ngithukuthele hleze ngisempi nakufika makufiwa siwe maziwa so uyangusisi Olivia namantombazana yokhala bafana ungansondeli hleze ngithukuthele hleze ngisempi nakufika makufiwa siwe maziwa so uyangusisi Olivia namantombazana yokhala bafana
Olivia namantombazana yokala bafana. Olivia namantombazana yokala bafana. Isagala fuga, 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 isagala
Tsebeletsong ya lesedi momamedi pina monate at Work Sounds Awesome God. Ke lebitso la Pina Siza Jazz Works Isaka le bona ba utlwile 1436 ke nako mashome a mabedi a metso e mene fela ke metsotso pele o tla hora ya boraro hashtag re ka ofela re tla ka otloa re le ka kwano ka Emerald Resort and Casino ho monate nate ke ile ka o jwetsa mamedi re le ramonka hantsa le stage mane gaitsedi aka Nontokozo Mkhize a o tla ntotsa o sabine ke motane sandleni hey gaitsedi aka Nontokozo Mkhize o petse hantle Yeah, I'm good. How are you? Ke hantle Yeah, ke hantle. Nina. Please be easy on me. Ngizoza kahle na Yeah, please. siyencenga ungasabi usowubine staging uzowubina noje Yeah. ho jwang o bile jwang It's scary, Maufiga, but when you're inside, you're inside. Yeah, it's nice. The sound is proper. The audience is amazing. Yes. Yeah, it's nice. we enjoy the performance I ya hao. enjoyed. Yeah. Ke utlwile o nominated ho disama Yes, we are category nominated different to it's best newcomer. Wow. And best contemporary gospel album. Yeah. during this nomination e reng ho wena To me as an artist, Yes. also since I'm new, I wouldn't say I'm new, but new. For me, it proves that I'm doing something right. You know, getting such recognition from Sure. such a big platform, Mefana Masama, it's a very huge deal for Nontokozo. Yeah. can we expect new music from you? What are you Yesterday I released a Yesterday? deluxe. Yeah, I have a new Wow. album. Please stream my album. It's Yes. a deluxe, and yeah, you can expect more because we also recorded a live album at Playhouse. Yeah. No, re a leboga gaitsedi ka re buile le wena o thabisitse batho le teng ka kwano. Thank you so much. Thank you so much for having me. Wa utlwa he. Mamedi ke Ntokozo Mkhize Khabazela ka Mavovo. Re ne re bua le ena tshebeletso ya lesedi ke mongwe wa dibini ba neng ba hlile ba bine jalo ka utlwa gore ke mothongwa ho disama mane he o hlile o thontswe dikategoring tse pedi kaofela re a leboa nnete re molakaletsa ka tlolo mahlonolo o lentswe le monate o bina monate mmino ha o utlwa re bile maobane album e ntšha e tswile ao taba tse monate e re hleke mabenkele ha re gutla re tsebe o tswela pele clientele e mona ho o sireletsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maaforika borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Go se ogelane mollo papading ya bolo boemong ba province AmaZulu le Durban City di na le ntwa e kgolo bakeng sa ho fumana tlholo e hlokolosi ka bobedi di dumela hore di lokela hore di be halofong e ka hodimo ya loko ena ke Betway Premiership le Sekazini Forever ho AmaZulu FC a lwana ya sudile matswapong le Durban City FC ka moqebelo ona wa la 18 Mphalane ka otlolwa Lesedi FM metsotsong ya 30 ka mora hora boraro thapama o ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the game. Ka ona motsotso o mametse vele moloi ho jwalo momamedi ho jwalo restrateng ho monate nati all white total praise and worship ka jeno hosane ditikete di ntse di fumane a hlangwana mme gospel love and soul re tla be ntse re le ka kwano momamedi batho ba ntse ba kena fela kore ho hotle ho monate nati bona ba haisale wa matha mohlaisi wa ka John Swoke Jonito o ntse nqokela hona le motho ya tla wa ka lengwele ka re tla nyadisa mona momamedi ho na le motho ya itseng nna ka jeno ke nka qeto ke a nyala
na le motho a tla khuma mafatshe ka lengwele re tla bua le bona nako e dumetse ho na le a tla hapa nku kore ho monate mme re itse momamedi dikipa tse ntle tsa Lesedi FM le dikatiba di a fumana ka kwano ka jeno le hosane di teng o ka tla wa iphumanela tsona ntho tsa tsa mahamanate re bitse Kelly Khumalo tsa male Mondli Nqobo ke ya morao tjena pinene ha ye Kelly e bitswa ka hore ke Nyamezela Lesedi FM #re kaofela Nyamezela ambili sesatuze Nyamezela, ambili sesatuze, Nyamezela. Nginikiwe kunya phezu kwemimoya. Nganikwa amandla phezu kolaka. Ngiphakamisa isandla, phakama Mandela. Sisanda Kagama Kamandela. Mankara Sisanda Kagama Kamandela. Mankara Sisanda Kagama Kamandela. Nyamezela, amele sesatuze, Nyamezela. Nyamezela, amele sesatuze, Nyamezela. Ngimbathisa ubukhosi abusangababone eminyakeni Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela Nyamezela amele sesatuze Nyamezela, amele sesatuze, Nyamezela. Nginikiwe kunya phezu kwemimoya. Nganikwa amandla phezu kolaka. Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela. Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela. Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela. Mangiphakamisa isandla Kagama Kamandela. Nyamezela, amele sesatuze, Nyamezela. Nyamezela, amele sesatuze, Nyamezela. Vamos aqui dentro. uNkulunkulu waziyo ngekusasala Tomunye thuya sukamama ngobuyena Bathuyena
Tunkulunkulu phelo wasiyo ngekusasala Tomunye tuya sukambama Ngobuyena Batuyena Tauba timphethu madi tinkalala Inqokonqo anginastre singihamba phansi Ngobuyena Batuyena Bathi wafika usatha ebandlala awubathi samquma imoto samquma phansi ngobuyena bathi uyena sasala tomunye tuya sukambama ngobuyena tunkulunkulu phelo wasiyo ngekusasala tomunye tuya sukambama ngobuyena batuyena Tauba timphethu madi tinkalala inqokonqo anginastre singihamba phansi batuyena bathi wafika usatha nebandla lakhe bathi samquma imoto samqumba phansi batuyena sasala umunye tuya sukambama ngobuyena yena yedwa yena tunkulunkulu phelo waziyo ngekusasala umunye tuya sukambama Spar se o tlisetsa super savings fumana 200 gram kapa 230 gram Nescafe Classic Coffee granules kapa doi pack mefuta e fapaneng ka 129.99 ka di Spar rewards kapa 2 liter Spar full cream kapa low fat ultra pasteurized milk ka 31.99 o boloka 5 rand ka di Spar rewards ditheko tsena di qala ka la 8 October 2025 o fihlela ka la 20 October 2025 ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo. E ka ba ke nyewe ya CCMA bothata le mechanic ho blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng ona motsotso o mametse vele moloi di metsotso e tsera mo ho robong a pele wa tla hora ya boraro sa letske metsotso e robong pele nna le wena a rohana ho lena la re kaofela re tla ka botlolo re le ka kwano ka Emerald Casino
o bone momamedi jalo ka ke ile ka hlalosa pejana hore re teng ho social media platform tsa rona re live ka mantswe mang le wena ya lapeng ntho engwe le engwe etsalang ka kwano o e bona live man ho YouTube social media platform tsa Lesedi FM o bone pejana mana re bile le baratani ba rona ngwana mme wa ka lengwele a propose ke dutse le bona jwale ka wotloa kwano walla modidietsane ka nnete mmamedi re nyadisitse ka jeno jwale ke dutse le bona ka diphaposing tsa kgaso re ke re qoke re utlwe re ke bomang ba tswa kae bana be se dumelang le phetse hantle Sanmanani siyaphila nanjani re a phela ga itse ka ra o moela wena le bitso la o mang igama lami nguNomzamo I'm coming from Soweto Mdeni okay yes so I'm here for the concert hamonate ngwana mme wena lebitso la ka ke nna Mashupje Kenny wa Haphala le nna ke hla ke le Soweto he bana le ke lona ba ntseng gore ho bua ka lona fela ka jeno batho ba le bona ba re he bana Emerald wa ba hobe wa ka lengwelo ngwana mme wa rai mona ke sa morao ke ya pele ke a nyala ke nako e kae le ratana ke na le dilemo tse 6 ke ntse ke na le ena o ntse na le mme ya le kopane kae during my tertiary era gona le younger sister ya hae o ile a ba le party and then ra partying ya younger sister then ona tlile le ausi wa hae as their sisters so okay na kara ke le partying ka iponela le garebe ka ska sinya nako ka ya o sebeletsa au jaga yes ya ba ke maobane ai ra ntse re pusha re le ka o ka ithuta re bonane gore re ka gona o pusha o ya kae ke ntwena e special o ile ngwa irata ke atla wena ke tlo botsa putso sele o ile ngwa e bonwa ga mona ai khona all right ntwe special nka itshong ka ena ke lerato yes tlhompho le tlhokomelo le nka mokwatisa ha ka kang a kopola mphamisetsa lentswi kapa angala kapa a etsang so ke bone gore this is the person e leng gore mohlomongwe modimo a ka mpha bophelo nka gona o phela le ena go ya go ile wena o sikeng e ileng o e ratang haholo ka monna hao okay what I love about him is he loves me one thing I know is that he really loves me. And besides that, he takes care of me, even though I don't have much, but I know that he always provides for me. And he's a family man, so we have 2 kids. So he loves his kids so much. Wow. Yeah. Hare kwala bana beso, hobaneng o ile a kgetha ho propose ka jena? O bua nnete abuti re nye gale le teng. Yes. Then, the first time ke ile ka phazamisa re ke phazamisang ka teng mara ka ra e bole ke a tseba nna ke planning cause ne ke ba le ya ntwela ya hore o propose ngwana motho a fetsa o tlo qete dilemo bo ma 5 years o sa itse letho so I've realized that okay if I know ke jimile ke mnate so if I do it this year yes definitely next year ke fetsa ka ena mamedi ke tsona ditaba lerato le ntse le teng lerato le ya phela ke bana he ba ratani ba rona o tla medidietsane re a kwala jwale ke le thabetse ke shebile le malomana matle mamedi wa bona no ke le thabetse tshwarang jwalo ntate modimo le hlono lefatshe ra le wopa thank you so much thank you mamedi ke baiti ba rona beneng re bua le bona ngwana mme re kinkile qeto lerato tlhompho boikokobetso ntho tse ngata di teng mme ho thaba bile ho monate ho bona hore lerato le teng le ya phela motho a ntse re he lerato ka ya isebetse ntho lerato le teng mme ke mona le wena motho a motjha ba batjha ke batho ba batjha mme re thabela ntse re bona ntho tse tjena mamedi ke tsona tse re thabisang mme a tjore wa nrata wa nhlokomela o rata bana ba hae re le buile haholo e tsora ma metsoseng e mehlano ebile e fetoa e dula ho emine pele o tla hora ya
boraro tshebeletso ke lesedi mamedi wa tseba re sebeditse ka nnete ka jeno all white total praise and worship mme ntse e tswela pele le wena o ka tla ka kwano hosane re tla boela re ntse re le teng ka kwano e tla be e le Sontaga gospel love and soul re tswela pele re le tshebeletso ya lesedi re tla be re ntse re le ka kwano ka lona lena la re kaofela jwale e bang o so ka o reka tikete ya hosane potlaka le wena o lo e reka le nna ke tswa kwano ke sa ka mane he mamedi ke ilo thaba le bana beso Johnito John Soke mohlodi wa rona wa nku tla mpha mogeggetho John ne se ke mabedi re bue le mohlodi wa nku mona mme o inne o hapile nku mme dumela le ka ntate ke apela o petsantle ha monate mme wa ka mme ke mang ke Lindi Mabala mme Mabala Lindi yes o tswa ho kae ke tswa Welcome Thabong Welcome o hapile nku ke hapile nku o e hapile jwang tsela ne e sebediswa ka mo ke bone fela ke bitswa ho na le le o tsa tsamaya a re bitsa re ko station ke sa tsena ho etsa la so and then be re fa dipampiri ya ba rafole then ha ke bula ka fumana hore ke winne nko o reng o ikutlwa jwang ha ile mona o hapile nku ka jeno ke thabile haholo hobane ne ke sa lebella le ho lebala ne ke sa tsebe le hore na le di gift so ke ikutlwa ke le motlotlo haholo ka o tla mona o bona o bile le hlonolo haholo fela jale se re lo ja bo di bona ke se ha re fitla fela sentse ke tla o thusa o e hlaba ke ho batla o mmedi ke wa timana ba ke ga o lebisa o tlwa tanke khaitsedi aka ke ena mohlodi wa rona wa nku he momamedi re a molebuisa lo hosane nkuntse le teng he momamedi jwale potlaka o ile o reka tikete ya mme o re ne ke sa tsebe ebile ho na le dimpho tse teng ka kwano ke itheketse tikete ke re ke tla ho all white total praise and worship ke mona ke hapile nko hosane re gospel love and soul reka tikete ya le wena ke mang ya tsebang hore o ka ba le hlonolo wa itsamaela ka nku mamedi re sebeditse ka nnete re sebeditse ka jeno re tlabela re kopana hosane ho lena la re kaofela la ka lebitso ke Veli Moloi ke Mvololo ke Autia Strata ke ne ke sa tsamaye ke le montle mamedi ba sebetsi mmoho kwano Johannesburg bongu musa ke a leboa manna phumulane o teng tsholofelo andile nuku Tsakane Joyce Anele Itumeleng mmoho le potlako ke bona mamedi ba ne ba etsa mosebetsi o motle re tlabela re tswela pele le bona hosane Harry Mabuya Lorato Petlu ho tswa tshebeletsong ya lesedi ke mmana mookamedi wa mananeo ha esala le teng a rekisa dikipa le dikatiba tsa lesedi FM mme Manini Nyokong o teng ka kwano ke mmana marketing manager Inland Combo lesedi FM le Motsweding FM mme Jabulile Khumalo Mperwane le yena o teng ka kwano ho tla ba monate mo mamedi re tswela pele hosane Johnito ke yena neng a etsa bonnete ba hore tsena tso di utlwa mamedi di ne di hlaiswa ke yena losane re tla nne re tswele pele le yena a di babsing tsa gaso di ne di tshwere jwalo ke na ilweng ka mane a tsama le ka mohelo mbele bana beso re a leboa jwale le nna ke sa ilo phamisa matso wena kini kilo halalela khaitsira ka re a leboa re sebeditsa monate ha re kopane hosane ithada kini shapo khaitsedi ya motho mamedi ke shebile hle e amane hantle ho reng ya boraro mme ha ke etsa jena sentse ke fetela jwalo onjengawe ongikhatha lela njalo kanti senga beka konke kuwe maye ngekuhlabo onjengawe ongikhatha senga beka konke kuwe oh hallelujah hallelujah dumiseni mbongeni jalo yana ungu Jehova ophilayo
fetogeng ga kgona go bona ke ba bangwe le wena o tlommo. Sing it like you sing. You Shabala Jesu matsogo boy. Hallelujah. How can we celebrate this God that is a way maker? Bible will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Moya wa ka rorisha morena. Ka dinako tsotlhe. Hallelujah. Are you ready to praise the Lord with me? Are you right, somebody? Let's praise the Lord. Are you ready, Mom? Let's sing together. Give them all. Ben, can we take it? You're all so awesome. Come on. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Let's touch the I'm in there, Mama.